Erizoa nihagarika nkaburijo okubagabira sente emitwaro 50. Who is the winner? Hey, who is the winner of today? Ntwenda kureba omuhanguzi wito w'emitwaro 50. Odia TV na kwa chiro makuru agacentrire amazina Mbabazi Charity kandi rizoba n'ikibanza cyo kwa Mukaga 2022 ezo mwebazyo nja kwisi ya heavy jamtwe kandi kundagarisha nja kwisi ya makuru agacentrire ombwijire emitwe y'amakuru ne kushikibwaho refined fortified blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. agacentrire kireki okushijuma ba minister abatoyirinwe president Museveni kwatandika abarukura bone baraganisa okukora ebyentungu ko muri Kampala. Ekiragiro cha trade order cyatandika gukora amajuga ashenywa omuri Kabale. Bakuru b'amashomero bashabwa okutoma nkora emiringo yo kucinzira endwara ya Ebola omuri Rwampara. emitwe y'amakuru yabane kushikibwaho Refined fortified blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Mbabazi Charity kandagana makuru agacentrire ombwijire omugambirizi wa polisi omwihanga ACP Rusoke Chituma yarabura aha kucondoza okwebitongore bibyo kwerinda birumone bukora aho rwo hariyogo otwira speaker w'ishenjero ry'ihanga Anita Mong ebyabwambira aharuteraniro abanyamakuru rwabariye hakitebe kikuru echa polisi muri Nagulu Kampala. Omugambirizi wa polisi omwihanga ACP Ruseke Kituma okugamba ha kucondoza har Anita Mong otwira speaker w'ishenjero eryihanga no byabanabwa n'abanyamakuru aha kitebe kikuru omurenaguru okongera kutangaza ha byo kwerinda ebyihango kubyemerire. Wali wabuziza nti bikibye mwajjayo ebimu ku bye twajjayo mu makaga former speaker yabijjayo mu rujude era mwabiraba. Yes, wewawe wazo okuba waliwo bye twajjayo bye tutayanjula naye bimu tujja kubabuulira ebintu ebimu ku ebyo bw'obanga kyetaagisiza obanga obudde obutuufu butuuse. Enyimaho abebyo kwerinda bakazo mu makagobira speaker w'ishenjero Anet Among nuko kwe emotoka mukaga ebihandiko nebyo bugige bindi ebikwekwete ebi bakakorwa mu makage agana Kasero Kigo Bukedeya n'ahandi aho ebyo kwerinda babire nibendo kurunda n'obujuruzi ekyo Rusoke arikujango bibyona bakakorwa mu ihangwe ombusinje buri omwe kureba. Of course bwe tugenda okwazanga police oba ebitongole bikuumaddembe bwe tugenda okukola okwaza bwe tusanga ekintu ekyetaagisa nga kirina engeri gye kituyamba mu kunoonyereza ekintu ekyo usually tusobola either kukikuba ekifaananyi oba okukijjayo ne tugenda ne tukitereka
ne tukyexhibitinga ne tukitereka mu mikono gyaffe nga poliisi. Kuhona na jangu Anita Anet Amongo twirori speaker w'ishengyero ry'ihanga na etago bukumi enshonga habwe ncho mu makaje hakirumwa bisheru kare. Era bali babuuziza nti lwaki wakyaliyo deployment. Of course siyiseeyo kulaba bajeri naye bwe bajeri babeerawo ensonga emu. Ekisooka former speaker wa parliament ya Uganda atera okuweebwa obukuumi era bw'obusangayo oluwe tekiba kyanjawulo. Naye ekyokubiri izoluso bwe buba nga obukuumi obuliyo bwa njawulo ate nga bwekuusa ku kunoonyereza era nakyo kiba tekimenya mateeka, so tewabaawo ene cause of alarm. Naye kyetwagala jasa okutegeeza abantu okunoonyereza ko kyakola ki kukyagenda mu maaso. Arikugamba ahamyishenjero wa Amuria Margaret Etiru owakwatirwa mu makage esabiti birezihingwire rusoke yajangu taine cyari kumanya ecyamani ahakwatwa kwe bitung naija kuchondoza okumanya ekiroho nahakwatwa kwe. Rusoke hona yarabora amashomero kongera kwatanisa n'abejo kureba ngo bahezaho bwesharingo no kutaha abangu abine kubano bakora ahariza swimming pools. Abakulembeze b'amasomero tubasaba 1 bwemulaba ebintu ebitagenda bulungi mugezeeko kubigonjola nga tetunaba funa buzibu masomero. Ekyokubiri accidents, swimming pools juzi mutamu ewedde doza mwalaba accidents zetwafuna amasomero ne gadda mu kudda kwenyonyolako police statements ebintu ebyo byonna bisobola okwaavoidingibwa bwebanga abakulembeze oba abannannyini masomero ebintu bino mubiyingiddemu abukyali. Ombichweka bya district ya Aswa police kwasire abantu babiri ababire no bajinjirira oiro y'emotoka ombichweka bya Padege kandi yashaba abantu okugura oiro omyanya erukumanywa. Polisi yaffe mu Aswa West Region mu Gulu district yakoze arrest y'abantu babiri ababadde bakola forgeries babapakinga oiro ow'emmotoka omufu era nga balina n'ebyuma ebisiiringa oiro eyo mu area ya Padege Layibi division mu Layibi cell Techo ward. Beitu orukurra okuhandika abantu mu kitongole kya Nira Claire Orama yashaba abaziro kuhandikisa abana babo ahabwabusha batakahikize emyezi 6 kandi najangu nikikorwa mu myanya yono kwetorora ihanga. Awono okwagala namwe muganywe mu nkolero nga minisita bwe yagwanirwamu nga tubawaka VIP treatment oba obuweereza obw'ekikugu obw'enjawulo tusaba nti mwegatte abazadde 10 nga mwakazala nga bana tebanaweza myezi 6 mutuweereze akabaluwa ku mutimbagano ku info@nira.go.gg mutugambe nti tuweza abazadde 10 twagala mujje mutuwandiise ate certificate muzituleetere waggulu tuli. Ogunagira ngo omwana yaba atakahereza emyezi 6 natunga certificate yabusha nuko kushaba abantu abatari banya-Uganda okureba ngo batunga Alien National ID kandi okuhandikisa kwabo nokutandika ebiro 6 omu Rwandege ya Kampala. Waliwo bali abayona mu butongole bayita mu immigration ne bafuna ebbaluwa ezibakkiriza okukolera Uganda basuubuzi ba investor oba bafuna abaagalwa baabwe ne babakuba embaga nga bali ku dependency pass nti bawanga na Uganda antadde ku dependency pass oba ndi muyizi Makerere nina student pass. Abantu mobulongo eyo tubeetaagisa okufuna kaadi gye bayita Alien ID. Endagamuntu okugifuna olina okuleeta ekiwandiiko ekyo kye wafuna okuva mu DCAC n'okusasulayo $10 mu banka naye ng'okozesa URA payment assessment. Gasha kwa Sulaiman Mutebi. Webere Sulaiman Mutebi. Akakiiko ka Parliament aka Appointments Committee katandika kushijuma ba minister batorinwe mukuru w'ihanga kandi webya PIDA yahamya okwari kwisha kurwana konjera aha sente z'enguto aha district kandi webya magara yashaba abantu
okwerinda oburwire bwa Ebola. Erizoba akakiiko ka Parliament ka Appointments Committee akarwemberwa Speaker w'ishengero n'omuhwezi we batandika okushwizima ba Minisita batorine omukuru w'ihanga okubaasa kureeba yaba biine ebirikwetengesa okukora omu myanya bahirwe. Ahari shaaha 2 z'akasheshe ba Minisita babahikira ishengero kubaasa kuba nibacenkyurwa kandi bamwe muri abo haba harimu Minisita Frank Tumwebaze, Second Prime Minister Rukia Nakadama, Sam Mayanja, General Katumba Wamala n'abandi. Tukuruga Appointments Committee ya Parliament hanyuma ya President Museveni kutuhayo kutukoma nkaba Minister nkanyo Fred bamukama mbere Minister akugwera Minister of Works and Transport by Minister of State for Transport ati bampairwa Minister of Works and Transport nkusubiza abantu inywena tugenda kukora kumaliriza ezo projects ezibari ziremere engude za remere kumarwa tunakuzimara na muno urugudo ramene mitiana urugudo rwa Masaka Mutukula tudo urugudo Rujinja Express na yeru iroho tunakumala engude ezo nentinde ezimu katonga bridge Karuma bridge tunakuzuka tukazimara kandi nokugula enyonyi ezintu ongere kuyunga amahanga gaitu Uganda amahanga agandi sente tuziteko mu bintu ebirabasa kutuletera entunguka nalisho kongera hantasya omwihanga tulenda ngo economy yitu eze ha dollars billion dollars bitano omu myaka 15 yo mbesho ngene cyo kuzakucikaho hari hebintu ebitwine kutekamu esente nkebyo buhinji kebyo burambuzi amakolero science nebindi ngene nk'emikoro turi kureba ngo emikoro orabasa kushohoza sente nche konkana bwe omukoro gubeho. Nabanyuma twagamba n'abamwe ba Minisita barwo mu kakiiko abatugambire bababuza ne barukuza gukora kandi we Minisita w'ebyamagara Chris bari munsi yashaba abanyayuganda okufayo kwerinda oburwire bwa Ebola okurwanisa abashaho abarukosha hamwe n'enshonga z'aba intern doctors. Nico mugishambo biri kugira ngo arihe kigweire cye cya Ebola kandi Ebola n'engwara mbi munonga iri kwita munonga mwene tucyabanyayuganda okureba ngo bakuratira ekihaburo cyabashaho na Ministry y'amagara okwetantara okukwata engwara eje ya Ebola boko Ebola nobwe raberi kwita eryengware gumire munonga konka wamanye cyo gukora kubo kubasa kujetantara nitubasa kugigwanisa tugisingure abo kuba kuri kubonda kakoko mu bibiri gwawe kakere ko bumanyiso bw'engwara nena no basa kutulira mugenzi wawe yakwata nketutu keshagama kama chwansi mugenda ameza gari kurugo mu bubiri. Ministry of Internal Affairs waza kukiga mu nyankore ni ministry yenshonga zo munda cyo kimanyisa ngo obusinge bw'abantu amagara gabo n'ebintu byabo oshemereye kubirinda. Number 1, number 2 arwe cyabazungu bakweta the rule of law cyo kumanyisa ngo abantu bona bashemere kore ibintu nibehira hamateka haro kwata umuntu atine cyashobize ukamuta mucombi. Number 3 ministry abantu abarukuruga heru n'abarukushora no muri mugwayo okhereza identity card ukamanya abantu ba Uganda nubahi ekintu cha identity card n'ekintu kikuru munonga you must know your citizenship ngwene ebyanje bingu bani ndeva birkata out for me konka onsasire tinkagire Erizoba akakiko kakora ba Minisita na nomwe kandi nyencha kana bonuka gukora habandana nomwe gasha kwa Jime Muhumuza. Webare Jime Muhumuza. Aha nyuma ya government okutayitira cha trade order hetugenderiro kunduza endembo mu ihanga lyona kabare municipality nayo yatandikira mucanga cha Southern Division obo barukushenye byombeko mazuro bwire buringwa na nebyo bitarukikana umutindo.
Echange cha South Division aho trade order yabandizo mu district ya Kabale bamwe mbashobozi bashangwa barukorera ganjere koma barukwebuza ninkahi aho barukuza kufutora Nkamunu tujya bapangisa konka ndi kureba ko muri mwatsinye twino kutamwe tuza kutangahe twakuza mu mutushi nkerizoba tinyine no kutata abana baza kuri barabona bona tinyine ho ndararira izoba na bwata batimwe naza kora ki jimbera yakabari yatashibikira ikayijubajuba abantu bacajya boro abantu barebasa abantu bajya muri barakora umutoni bajya mu nju za kwangisa konga kuza kushenya umuntu atinaho kuza atinaho kuza kezisha takibona bamwe mbatura bemyanyeji bayereka ko bwahati obushuma bwaza kweyongera ahabwa abantu okobora ibyo gukora ishenya yibashenyamo mu ntekateka yanje tiyaba fair kubanga bamwe banibija babashenyura bamaka ingero x kandi abandi batabakwateho so tibaba fair kandi ni mu mwacerebera izimwe zimuhakinjire tibazikwataho ito ebakoze bingi bigwire shaje yetasibwa batebekanisa abantu bakutebenkanisa ati nko muntu wamushoza mu nju n'ibintu bye byo nabakabinaga abandi bakabishara bakabitwara nibandi benda bakoreki ate kira manyise ubushoma bwaza kuba bwinji hano ya mutawoni ati nkitwe akaremo kitwine nakantu ko kweyiyayiye bakubinga mutawoni noza mu cyaro ukora yenje or deputy town clerk ahabwa Kabale municipality Eric Sande yashobora ngo bakarambe byombeko ebitaro kwikiriza bwa mutawuneji konka bamwe bagaruka babisigeranje abantu tukamakinga ebyombeko bitayishemere kuba biri mu tawuni abamwe bashwa babitera paint babigaruraho konka ebitwamakingire nitubimanya nituza kushuba nituyija nitubimakinga kandi bimwe twabishenyerizo oguyashobora ari kugira ngo ibyo kukozesa byona bikiroho nukwe kumanyisa abantu kwebikwetebi bero kwija kugumizamo okwetorore town yona kandi twine machine zona zirede n'abantu bari ready ebintu bitwamakingire turiyo nitubishenya ebyombe ko ebimakingire IL nikibani kimanyisa ngo biri illegal ni aba yayombekire atine building plan ebyo tibyo kushenya kwiyaho nitwija kubishenya baremwa ku complying bitu bo tubahire chance kugira ngo batebekanise baronde building plans rero tuzi approving babikora mu buteka amakora gasha kwa Nelson ahimbisa ahabwa agacencwire Uchiri noreba makuru agacenshire abashubuzo mu Katare ka Gatimba market muri Kisoro municipality erizoba basibano berega nabo bushoborozi ba municipality ababinjire ho mu Katare kubaza gukora umugundo omwanya obwaba bushoborozi bagumze ngo omwanya ogwe tuguri mu mateka abashubuzo mu district ya Kisoro ababire bakorera omwanya gwa Gatimba market nibagira ngo gutwire guri omwanya gwabo bite cyo busasi aba municipality bababingamu bari kubajema ko batwara mu bundu butare nabwo obwijwire mu abashubuzi abana bacu bava mu mashuri tunanirwa kurya babura n'icyo kurya tubasige ari aho tugiye bari kutwiruka aho twashaka twiruka bashaka kugira ngo tugiye dukora iki twagiye twatuye mu Gatimba batwirukanye umujyaneza w'abana muri baranga bashaka kubasha nawe bashaka kudukura bashaka kugira ngo tugatuje tumangiyo n'abantu badufate nk'abantu utwereke umwanya wo gushyiramo twe turacuruza
Ramadhan Ndikwiyeze otwira chairman w'entebe ya kashatu habwa Central Division muri Kisoro Municipality najangwa abashubuzi bababenjiro mu Gatimba Market ngo baze kushubura mu Old Market na New Market bayanga nko kubahereza umwanya gumwe omwitaka rye ngo babenmwo bashuburiza kunka babanjira abantu bayabwiye ngo baje mu Gatare ariko Gatare kuba afite karuziye barajana Rusizi Market haruziye barajana New Market haruziye barajana Rusizi Market haruziye abantu babura gukiririza so ngene yabwiye mu mwanya ugiye baje gutomana n'abantu nibazana bandi bashakira kugira gute Habert Nsabimana ukurire kikwekweto echo kutoma nkora trade order ahabwira abashubuzi ngo bagendera amateka agara kutebwaho tujira ku Gatare ko yepfo aba babandize bayanga ku rugo mu Gatimba Market barukwenda ngo abo bushoborozi babanze babato mwanya ogubonire okushuburamo Omukajanoku omuhezi wa RDC wa Kisoro Dan Ndikumwami yabitahamu kandi yacureze mbera nuko kwikiriza bakabatwara mu ndijo myanya eyo kushuburamo ibyo byose ndikubyumva dufite aba municipality hano ariko ari kuvuga ngo iriya ngo ari imidara zingahe mikeya zamara abantu 30 so kuko kivuze icyo tugiye gukora twese mukumva ndahari tugiye gutambura kugira tumenye ukuri muri kumva tugenda mu bitaro bwose tureba aho bagiye kudushyira dushaka mutashobora kugeramo dushaka aho mwaba mukoze iki muri sibyo Ndikumwami abwine habo bushoborozi ba municipality bikirizana ngo babatwara mu Katare ka Old na New Market our municipality tubahe chance because the municipality is the technical team tubahe chance abari bakora iki baduha icyo gukora muri kukireba so bavuze ngo bagiye kureba ubutare bwose barebe kuba organizing abantu neza babakure biyandikishe babahe space aho gukorera Ndikumwami abarabwire ngo uragarucyo mu Gatimba Market naija kwatwa atwarwa mu bushoborozi gasha kwa Keta tuzarirwa Babare Keta tuzarirwe home district ya Kisoro reka tumere tugaruka nagarukurata Rukurataho nagakushikibwaho Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho bakuru b'amashomero bashabwa okutoma nkora emiringo yo kucinzira indwara ya Ebola umuriro wa Mpara. Indwara ya Ebola yizire, indwara ya Ebola iriho ahabyo bwegese nibikushikibwaho Kitagata Farm Institute. Abantu kumkwegita numgiye bintemwa numugera ko umuntu goroze nkomizire muta musetingire. Okwegita wenkanje basaguma kunga ko wene batahe bawo tujyango mbwenu nkebigombe nkebi tujyango burkwezi ninga bursani tuzama turete mitwaro 10 njikuteka mu amani chukutamo chukushiga kurango artiste bursani sintezo nogirota nozitunga ati rero ngo rwanda uza kusanga kuyozi ubikire mutore makumyana mwa muri bingi mwa muri ngabantu kigumi nosanga muri miliyoni kina amherwa umwaka nosanga mwine miliyoni kina mwa muri 10 mwa muri miliyoni makumyana zo kumuzi kwata mwasi ku mukintu iki kintu njega mu bintu bahanga umunonga nje nzara munonga esinte zikanya mwe bantu mabaryokwe iwano yo tindi nyenga Tikirungi yegita nabatahi bawe amukora mu misikande biteka teko mukore ibintu by'amani umuto waza kora ibintu by'amani uruwenka ibintu by'amani bikorwa abantu bingi begisire nuko kuburi no bikorotindi ni mukore ibintu by'amani rinyenka kongata imuneza ihika amagezi gawoga kuma konga kwa mwigisira amagezi ngamange yongera usanga mwakora ibintu bikukira gebi ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho Kitagata Farm Institute.
you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Feathers, sanitary pads hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zija hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona n'ekiro. Quality pads, affordable price. Pads ezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Manager ogito wagito konka abantu mu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumba nawo pensi yona nesente konka tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka nembogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488.
ebyo kwomeka byongera koroba tankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumoli buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombeche changana kabendera ya Uganda mashangari mairo 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke Nashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara gacyayi nawe yaba tundatine agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara aheru banje ngo hari abantu arekeraho abo kutwara abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert re bararia Amazon building mwijemba twari tutware bito nyeri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombuhereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building not mushanjina not emwe not office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esumu not mushanju ine mirundena itane mirundena ninga not mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko byamashemera nogwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruho ndahati nyenchakare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi umukoro utaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe kabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba omuwara nga Buganda kombucha gana abantu kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Buganda kombucha kariwa singiru kumiroka ne Buganda coffee na yali kurukumiroka Buganda kombucha Korkayo mukahumura muganda makuru bakuru b'amashomero mu Rwampara bayihananzirizwa oktomo nkore miringo hetirweho kwetantara oburire bwa Ebola okushabo kwahibwayo RDC wa Rwampara obiyaba narambura kandi arukutongozaho project zi district yombekireho mu mashomero ho mugomboro ya Bugamba RDC wa Rwampara Harriet Nakamya okushaba amashomero kutumu nkurebiragiro byo kwerinda Ebola nobi abanatonguzo buraro bw'abashomesa ari ngugo primary school omuru Bugamba Rwampara omumaziro miliyoni 93 ngugo the teacher and management mukireberereje for good and my country ngugo lokugira amasho byombe ko birwana bakushomeramo ejiyo buraro eruha bashomesa no bakubambaraga hare baza kubiyama dera bashomesa abana beitu amuherwo mwaka batereze results nungi kandi tureke kurebera results za P7 reporta yo mwana wawe kwerije no barabarwe cyo kubanza no we cya kabiri no we cya kashatu na nebe bine bindi oreba abana bawe bariyo no bakora bata ibizimbe ibyombeshe n'imutire komborora aro project ya mizi nangwa n'ibindi twarongingiriro bwarabe etagereje mu speed ibintu teka konkamwe projects mwe ntwayira neza kandi n'ibindi bikwise n'ibindi government mu gisibe konga musime n'abandi akubatera mwiraka kugira ngo ibintu bibishe
Ogu akwatanise na chairman wa district ya Rwampara Richard Omugasho n'abandi bembezi ba district egi batongozaho na tanka ya mizi yaritaze mutwaro mukaga ahishomero ndiyo rumwe ryangu go primary school emaziroho miliyoni 5.6 kwa kwasa tankeji taniko bana utangiye kugikozesa but nitubashaba a teacher to get a mizi marungi when the place nenyonjo when it is clean nakamya yaragiro rukure byo bwegeso mu district egi okuhindura abashomesa akabiho mu mashomera gina abana bake akabatwara mu mashomera gina abana bingi Rugarama abana bibi ashaka ndamushanju bene bashomeshe ikuru by the substantive deputy manya deputy head teacher really that's corruption real corruption even the guidelines you are following a school of 200 you meant to have a deputy teacher substantive a school with 500 something learners 570 almost 600 learners teachers say Shomisa nareba dio abashomisa bangahe abarya pero ikumi dio aba batongozaho n'ecombeko cy'ebina bibiri ahari Nyarubare primary school hamwe na Harkabarama primary school umuraka gwa Kabarama umugombora abugamba kandi RDC yakoresa mu gishogu okushaba bakuru b'amashomero okwetantara endwara ya Ebola yizire Ebola iriho tugiroho za Kongo na Kampala hati kese zindi zirimo enche kandi itwerwa mpatu ya main road kandi abantu bitu n'abashubuzi bashubura za rubirizi bazoko bashubura bazokwe tokama nshakugenda ko bakoreki baritendwara so iyo kwaka abantu mu ngaro tubererere ahabwa TV West and Aidan Bataringaya Aidan Bataringaya abahinji abayejombera omukozesa abayejombere omukosa project ya government yo kwitirira bihingwa byabo ya microscale irrigation program obwahati bariyo bayora Centum district ya Ntungamo abahinji aba hatano benda government ngu encourage bajisi abahinji n'abarisa bona okwenda ngu nabo batateganisibwa echanda Fokujera stanure uw'emyaka 55 y'obukuru okurwa mu cyari cya Mpama umuraka funjomera matawona kanso muri Ntungamo no muhabahinjo bwa hata barukutungo mu dudugwempiha bwa nyuma ya district ku mushashoro bucweka 55 harigana obwa microscale irrigation program ajakatandika kwitera bihingwa bye ogwa inortoche rw'umurembe na n'umusoro gw'ebikijo byone byarkwitera hari ekazi 18 kandi buri mwaka nebamatahiza amagoba ga sente miliyoni 150 buri kwezi nimba nintasi yanke miliyoni 10 ni hamuzone zishohiri utoche ndo ntahiza miliyoni 10 icyo kikwijo kukiha kuriya kukisi hano buri kwezi ntwanchimpa miliyoni 5 konka nimbi nishomesa abana nimba nishomesa abana mwenu ibyo buhingi tibiri nyokanye ko muntu ndebyo buhingi bitinisho nyine no mwana so ebitoke ukwezi nakugira ngo ibitoke nitema ibitoke runana kandi omwani buri kwezi buri mwaka ngwa miliyoni 15 miliyoni 15 omwaka microscale irrigation program eji akatandika kugikoza umwaka gw'2023 bitu nagira ngo kwihubwo entasiya yike yonzira kandi ngombwire bw'umushana we naba nasharura irrigation district niyo ya Gimpiri ntwaro shanje n'itanu nyo nkakora nkahipa kataho 25% bo bakora 75 konka irrigation ninje urutoke warire urutoke ngwenu irrigation mu district njanye n'umwanya miyo kubanga
fo kugira nagamba ngo akatareke ibihingwa bye nakamushango we yahafamu kandi abashubuza binji okukira munonga bebikijo nabargo mu ihanga rya Rwanda. Twabanza rutoke twara kugira project emwe niko kutame ibikwijo konka urutoke rwe ni project emwe nyine ntoke nyingi ho kwani nteme bitoke nkarunana buri kwezi hata ibitoke ni aba boda bapiki ntubantu baguze imitware na buri kitoke hija bakutwara wholesale tubaguze imitware 3 aina abakozi 30 kandi buri kwezi nateme bitoke runana konka nayenda government kumuyamba ekamushomesa nko kuyakubasa kongera umutindo habihingwa bye kakuri nintunga kinte kikubasa kukamure bikwije ebi kakora mu juice ebitoke ebi nabyo nkabi processinga abo kube itoni hariho bikusya kubwire bwe cyanda bisi nka nabi processing nkasa muke sana nani kakora mekinde kinte ko ritenge kikaba kityo kikaba kirungi konka mana na make so nani mbasa kutunga mana ni kabenye ndate ho mutindo urenke kugwa kume ebi bitoke akwanyoni teme bitoke 10 buri kwezi no kukiramo so natunga advantage yo kuprocessinga nkabita mutindo none bihura nihanga abandi ni James Namara okurugo mu kagwanya Rubare umurintunga mu municipality nawe nayo resento kurugo mu kingwa cy'umwani nano kubendeka insugo yagwe kandi byombe nabyitira. James Namara government kamaha project ya micro scale irrigation umwaka gw'2022 kandi kwihubwo nawe intasya ye ekeyonzira buri mwaka hatanatunge sente miliyoni 100 okurugo mwani mwagwa 2022 akije project ya micro irrigation scheme hat project ejo nkanye no kwirukanka za district nkamanya neza kumperete nawe batugira ngo project ejo wana kusa solar pump bakuteraho ubucyekashaje na butana arigana barakosa diesel pump bakutera niyo kwetera ubucyekashaje na butano bakutera wa 25 so nashaka gukira niza forms kunize forms na bija bakora survey Namara nabwo akatoranwa ngo muhinji wo mwana wo mutano kandi bwa hati n'umukugu ahakubendeka insugo zo mwana zitari kuteganisibwa burwire kandi zirkwero umwaka gumwe gonka na famu ye ne demo farm umurintunga mu municipality hati nko mwana go kushoroma go kubendeka ugo gutuguze insugo ntugwese nyinko 2025 kandi season yaza kwa nimbanguruze nkemi twarena n'iceka so nore katugamye twarena nabyo ko mutwarena izo nore zo muri miliyoni h'ikikumi konka tukugira ngo zone zo mushaho aho kwanye n'abakozi hariya nyina abakozi binyuko kumabariyo batari hansi 12 kandi buri mukozi abo kwezi nimbashashe mutwara abirabirabi so eceka ki ekihango ikigendero mbakozi hamwe na nibyo kukozi konka bona tinkura miliyoni zanyinka 30 kanye zinkutashaho Namara nashobora ngo demo farm ye ya ekazi 10 ehwerire baranwa be nabo kuhinga umwana gucocere okutunga emerumo burizo banakoze sabakozi 10 hamwe na nebindi neighbors baganyirwa munonga kureka batakwenda nawe batakucyetekereza ati ngo kubareba abantu 10 nabandi aba bari yo mwana ogo ninjyango munkubanza kwa chance nabakuruga hihi nabaganyirwa mu cya kandi bajya ngamishugo mwiragusha nuko yirebera hati no nkuzibira kujya kwije kureba kandi matayimu ndengu namwegese nagira ngo akatare ko mwana ineka hango okukira munonga bari kugura insugo ku rugumo ruwero hamwe na nakaseke na nahandi kandi afamu yayineho ente zamate enjoki hamwe na norutoke ahabwa TV West and Elias Rutugusa Webere Elias Rutugusa abashahahirwa roheri ya buseruka health center akashatom district ya Hoima bayoreko kweracira habumba rw'abantu habarukutunga obujanja bikwendwara ezirukureto oburofa n'omushija ogwensiri
umunyishengerokazi wa district ya Hoima Beatrice Wembabazi yageraho kurambura irwaro rya Buseruka Health Center ya Kashatu na Kabare Health Center ya Kashatu gamuhama rwaro agatori no kukuzwa kuzarure nguru Health Center ya Kana abo kwetebekanisize mpaka za Afcon ayirwaro rya Buseruka Health Center ya Kashatu umushawo yagira ngo abarwira binje barkwija irwareri nibabarwira indwara z'oborofa. We've realized that the hygiene is not really perfect. We are trying to sensitize, but I think there is a mindset which is not changing to the tune we want. But there are diarrheas in this area. The hygiene is not good. Okutolereza bakutwolekeze nti abantu bayita bakira ati bayina toyi no meeting munu kiro kintu kirozere twa emphasizing anti aba VHT na basha personnel C1 tugenda kubeta kurora nti abantu babane byobuyonje bikumara mako kwa hirwaro likutwoleka ngu bula barwaira bakwija hano buli muntu akira kwija hano no burwairo bwa complaining akuturuka. Patrick Bijirwa orukurirwa rya Buseruka Health Center ya Kashatu nawe yagira ngo nabarwire bendwara zo mushwiza gwensere nibingi abana bafa malaria ita endwere z'obuchafu zita and again harumu stunted growth abana bandi tibakura bakororomere bakororoma habwe ebirwere bikubayikara hebyo and again habukani bamera nemibazi tekiyakora bakufoka resistant hamibazi so no bahamubazi nikimanisa nikimalia kiresere musamu other complications. So ebyo buyonjo twinakutandika omaka tukuligamba ngo turakarwara gatukwijja mu marwaro kinte kitutungira hano mbasabo bayita okobukya twijja irwaro hano twetegereza tugenze kwesanga abazaire nabo banagiriza obujunanizi bwabo oboija hano hali dakitari ankanyomwe kulembezo bunjano buli kiro bangambira nti bakufunaga ekizibu abasayija abakuru abayina abakazi bakusindika abakazi babo nibaija hano nibabasindikira ababoda osanga nyine kata izire kyonka sindikira omukazi ayine nano mukierole iro musangira abakazi abo bona bakuzara omuswijja bagambire guli mwingi muno na muno mu Buseruka sub county na habweki nkusaba itwena tuimukiremu twinkalejinga abantu kusaha ebisake biri around them because emiswijja emibu eruga mu bichweke ebiri bushe. Ahirware rya Kabare Center ya Kashatu erukushanga umugombora ya Kabare Wembabazi yashanga ngo abashaho n'abantu tubarukuza irware rero mu weekend abo kumanyira ngo buhereza bwa government n'ubukomboro wa katano abo itwe tugenda kuhumura nyoti ngenda kuhumura president Yoweri Kaguta Museveni akagamba Kisanja hakuna kulala Kisanja hakuna corruption busaho kubyama tutekwa kukora kandi yagamba bulatakora ja kumubinga abakazi abashangwa bazarira mu marwaraga umunyishingiro kazogu yabahereze bafu gasha kwa Ambroise n'agaba katoto reka tumireho tugaruka naganda makuru. Umware kuruka gomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambarara ufitandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebero bitano ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kurebenya mishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi kurebenya mishwa na zone 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja batunyi n'abarisa abari kuri byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu note mushanju 2 anana mukaga kinana na mukaga hati mchara wanje mwami numanya abana nubagaruka ya ishomero kandi ibintu bicira kubi aho washota kutwara icweka cha fiza ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntkozisa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fees obwe n'amashomero gacejumbire muri basa kwangura school van
Namazima singura school fees yo mwaka gona n'ebindi bingi tunga bingi ahabwa momo na vani y'ishomero ahabwo kwejumbiramo nobasa no kushaba loni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga? Sisumagire echo shua. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free your fire, free your fire, free your fire. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira akasheko izuba ryona ombazwa amaino ogwatongozibwe ha mutindo gwensi yona kandi gukahangura omudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kahoko mukanwa karungi gweza amaino gwita ekikoko ky'omumaino kandi gugazibira okurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimu white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buli ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up noshanga mu brush y'amaino eyabusha gushanje omumaduuka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa akasheko akakusingayo. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Kuruka mukahumura muganda makuru abebembezi ba district ya Rubirizi bari abzoramisha habwendwara ya Ebola enchiko zitandikire kukorwa okwijana obukoryo obwo kujeninda home district age.
Maendwara ya Ebola okubarukaho mu ihanga district ya Rubirizi nemwe mu district ziri ha Rutezyo omukutungo burwirobu baba batera inzire kirukumara abama hoteli obutare n'abandi baraburwa nyuma zo tufunire alerts za Ebola abokuba tutirewo screening points borders za district yetu kandi ekiro kya Saturday ba screeners bakashanga emotoka emwe ey'obuntu erimu umurambo gw'omusigazi n'abandi abantu abashaho batugambira bumwe habumanyiso bw'endwara egi no kubakubasa kubwerinda tushaba omuntu wena bariyo kukwakura obundi wagira omushwija gutwarwa burijo okuhwa amaani okucwekacweka engingo nokwirukana n'okutanaka bikabasa kuba birimu kwishagama ningo kujwererana kuja omu nyindo kaja omu matu kaja omu bicweka eby'ekihama byona ebyo kiba nikyendora kuke nka Rubirizi batireho Kichwamba Health Center firi nk'irwara rirabe nirajanjaba abantu abo olaba ngeri omuntu mu bukyalo eyo alwadde nga temutegeera bulungi bulwadde bwe ava omusaayi temperature ze ziri high turipotinge ensonga ezo eri ba community health workers ku LC1 waba VHTs. Dr. Aida Nachinga najanga bahereze kutaha emiringo yo kurwanisa oburwirobu omu nshonda zona okwetorora district. This district niyo district emu on high risk districts ministry yegambireho abokuba ni to sharing a border na DRC via Lake Edward. So what we have done as a district, we have put tutireho screening points amyanyetu. So tune screening points sina. Obed byakoreka mukuru w'entebe ya katano hawa district ya Rubirizi yashaba abantu okwatanisa okurwanisa endwara egi. Tukakikiriza nahungu ekisanje kye no sleep no corruption. Oshoma kustuburuko abantu abari bakora emirimo ejo abari bascreening abantu bari no sanitizing abantu abari points ezo zitireho bashashuro government salary yaberuho payment yaberuho amajuka gabo garuho nangwana n'ibikoresho byona ndote bashashuro ndote bibahiye mwe tutwe expecting omuntu wena kuje kiyaha muntu munaza kumuhereza obushanje okurujira abanyamyogo by'amagara ihanga ryona ryina abantu mwenda abakwasurwe ndwara ya Ebola kandi babera hari aba bafire gasha kwa Onesimus ndianabo. Bishop w'ubureberezi bwa Bunyoro Kitara Right Reverend Jacobo otirweho ashabira abanya-Uganda okwejumbira mu mirimo y'entunguka nuko babisehe kanisa ya Ruhanga n'amakagabo. Bishop okushaba abantu okwejumbira mu mirimo y'ekanisa n'obwabira ari aha mukoro gw'okutaha abaronde mikono aha kanisa ya St. Luke's Church of Uganda omu busabadikoni bwa Kagadi omu bureberezi bwa Bunyoro Kitara. Bishop Right Reverend Jacob Batiroho nagira ngo abakristayo bahinga omwana hamwe na kokowa nikiza kubera amakagabo kutunguka hamwe n'ekanisa kugira omusingi oguhamire. So nambalisa gombeka amacu abasigazi bamena project abakazi bamena project abasajja tumena project abakutaize kanisa ya Kristo kano makagaitu tubyalo omwana tumena projects zirataiza amakagaitu otukutaya nkamaka ntuleta sente nkaha tumukanisa. Bishop Jacob nayongera shaba abakristayo okuhamya okwicariza kwabo omuri Yesu Kristo. Webyanye byamuri akwera okugonza okusemererwa obulungi okugumisiza okwerinda kwerinda so omumaze okusaba okukusisimira kwato tugonza ngana tugonza akati kuno babantu. Aris Kabasana omukuru w'abakristayo obusabadikoni bwa Kagadi asimire Bishop aho okutaha abaronde emikono okubahamya okuba abakristayo abijwire. Bayitwa ekimurete ekyamaani nikwo kugumya abakristayo omunyikiriza yaitu eya Anglican Church kandi tugonza kusima Ruhanga ngo abaana baitu alumu n'abantu abakuru abasajja n'abakazi abagumibwe babayire 86. Glory to God. Tugonza mno kusima Ruhanga n'okumuha ekitinisa.
babebembezi ba district ya Kagada nabagira ngo rahanga bakorire byembabazi okureba ngo abantu bakabesiga n'ubwebembezi mwebale muno inyabayemerere naitwe umurubimbi orutwalimo kwena basime kandi naba batutale hamwe nayi mwebale kutusendekereza agenda wengogenda mu magamaga amazima ogwa edini notekwa you must be religious enkora yawe ne kuba religious abako buratumanya ngo edini ya ukristayo tekiriza kwata ukakibisi awakitoka kwata nyege kuririza abazire bange kandi no kuba muhurizi abaronde kinana n'umukaga nibo batirweho mukono kuhamabwa okuba abakristayo abijira mu kanisa ya Uganda amakoraga gashakwa Thomas tumwebaze Mzano eminyete yananjuzibwe hokoza group zo kwajire mzano okora mu hebyentungu ko mushema ebugambirwe hobwa barukajira team za bungereza babire bino kwegitira ahamwe no kwigro office z'icibina c'abahazi ba team ya bungereza ya Arsenal okwegitira hamwe no kwigura office yo gukora mu byentungu kaviro mu Cunda Kagango mu district ya Shema aha abahagizi ba Arsenal beteranire nukwe kwabure minyeto kugira iki yayegasara okwetungura kandi ekijanduka cha association yitweji torekerire bingi tuza kuba ntuyamba no mbizibu tuyambana omburungi tuza kwekora mutimu kandi tuza kugira association registered kugira ngo tuseme ko tino objectives ezukutwara misho je kuronde mukago ekuza kutombeka hati nyenda kugama kasheka buratif kano jangwa sente bitine mukago tubitawasa koremba geje abantu babase kutwere bintu bakunda timu yabo bagiheze bintu orukore by'iminyeta bwa municipality ya Shema Ejuniso mu Gishogo niko kushabe iminyeto kugira okugumisiriza nko kwa timu ya Arsenal kandi bakaremera hanshonga hamwe no kundo gukora ibyentunguka intero muranga eminyeto batayibanje make kunda ibintu bya hihi akawa wakunda ibintu bya hihi no hendo yibire so titanke business yitu afuna mukashinje mutwaro no wasafutanka onka business yo kushubura obuchori ningashi obunyobwa yo Arsenal kajajandi yo mushika nkaninza no mpiro gwengaro nakunda Arsenal kurga no omunashwerwa nakunda Arsenal nazarabana ndukunda Arsenal nyona ngati nkundo mpiro ko kibanda gonka na nachishine imbandu abantu basera n'umucumanya ngunyo wampira ndisikata na browse aba bawurekere kushemererwa ko businguzi bwa timu yabo kandi baraganisa ngo nibija kwejumbira mu gukora za project zitarukushana ubwo barya hansi y'ikibina cyabe cy'abahagizi ba Arsenal turgantanga kwajira tikare bagachikopo ina mashemerwa minji munonga katuramba tugambera ba Arsenal wega wakatware bukopo bwensima teta oturishira banguzi tutakwangura kwe no bwira gwishira nito twahangura twarebe burungi yo kwajiro mpira nisima abagizi base no bona kandi nzano mpira bampendero mupira na bahindira basazoro guru ongezo tucyamara nahindira ndio muhagizi base no na hati ngiye ngomba ngareba finals za champions urimi yangagerebe ito ahererukire tebe tumaze remi yakabiri neberagara hanga mwe ndina amashemerwa omukwesima kwabo abo barkwegitoro mu kibina Cunda Arsenal Fans Association batambwire kwetorora town ya Cunda okore ko businguzi bwabo amakuru agagashaka Sheikh Abdulatif wabere Sheikh Abdulatif niko twabasa kwendera tutyo amakuru agacenshiragirizoba wanagakusiona abantu babazi charity nyenda kwendeza kurara kurunji agano gatagereza nyencha kare shamshanje mu gihangwe na shayibiro mu gacenshiri orare kurunji hotarga ha TV West